والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وهيكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yoo rabbi jee obboleeyyan kiyya ka islaamaa gorsi keenya ka arraan tanaa wanni irratti deemu fitinaadhaaf labbaa galuu irratti deema. Amman tana dhukkuba guddaa nu keessa jirurraa kuni irra guddaa dhukkuba isaatiin isiniin ja'a. Garuu irra hedduun namaa hin beekuu dhukkuba kana. Tanaafi arraan tana yoo rabbi jee insha Allahu ta'ala dhukkubni kuni maal jechuudha fi ammaas isa kanaaf furmaatni isaa hoo maali? Qur'aanaa fi hadiisa sahiha keessaayi wajjilaan laa tanaafuu yeroo muraasa takkaaf qalbii teessanii fi gurra keessan akkanaa kannitan jechuudha. Yeroo namni fadhe as bira nu dhaabbatee nu gorsuusi akka haasawa hin gooneen isiniin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Garuu san dura rabbiin anaa fi isiniifuu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennu, dhukkubsataa keenya cufaatuu rabbiin waa fayyisu. Yoo nu keessa jiraatan rabbiin waa fayyisu. Yoo nu keessa jiraatan rabbiin waa fayyisu. Fayyaami oytuu isumaatu qabaa, fayyaami oytuu isaasan rabbiin waa kennu. yoo hakima jiraatan mana isaanitti rabbiin waa deebisu. Nama nurraa du'e cufaatiifuu rabbiin rahmata isaaniif haa godhu. Qabrii isaanii caffee jannataa rabbii haa godhuuf. Boolla ibiddaa rabbii ittiin godhin. Galmee isaanii illiyyiinitti isaaniif haa galmeessu. Kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbii isaan haa godhu. Siraaxa gubbaa akka mandiisutti warra isaan dabaru rabbii isaan haa godhu. Nutirree rabbiin jechii tana gubbaa irratti rabbii rahmata nu haa godhu. Guyyaa dachiitis rabbiin rahmata nu haa godhu. Dachii keessatti illee rabbiin rahmata nu haa godhu. Akkas jechaati dhukkuba hamaa kana wajji laallaa jechuudha. Suni maali? Atta'arrudu lilfitan, fitnaadhaaf labbaa galu. Fitnaa jechuun akka afaanitti yeroo Ibnul Arabiin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'aa yeroo ibsu maal jee al-ikhtibaaru mokorriidhaa jee al-ibtilaa wal-imtihaan kun cufaatu jechumaatu tuutu adda malee ma'anaan isaa takka. Fitnaa jechuun mokorrii jechuudha. Ammas innummaan kun yeroo ibsu fitnaa jechuun maal jechuudha yeroo jee obboleeyyan kiyya, fitnaa jechuun ajjechaa jechuudha jee. Wal ajjeesuu, namni amma wal ajjeesuutti hin jiru. Fitnaa jechuun yaadaan wal dhabuudha jee. Namni yaadaan wal dhabu jiru obboleeyyan kiyya. Fitnaa jechuun ilmaan qabaachuudha jee. Innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitnaa. Horoowwan keessanii fi ilmaan keessanilleen fitnaadhaa obboleeyyan kiyya. Beekumsa qabaachuun fitna. Jiruun mataan isii fitna. Duuti fitna. Zulmiin fitnaadha. Yaadaan wal dhabuun akka wal jennes fitnaadha obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Fitnaa tanaas rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hadiisa isaanii hedduu keessatti nuu ibsee jiraan isiniin ja'a. Amma hadiisa san keessa kamaa fil muttafaqi alayhi min hadiisi Usaamata bni Zaydin radiyallahu anhumaa qaal أشرف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أطم نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه ألبهني جان جغلة كرتي ألبهني من أطعام المدينة جغلوان مدينة الراقتهد سنرتي ألبهني دي. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل ترون ما أراجي sini gartanihi waanin anin kun agaru ni gartanihi jeen inni la ara anin kuni nin agaraaje fitnaan agaraaje obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Bootoolee fitnaatiin agaraa khilaala buyuutikum jidduu manneen keessanii keessatti kama waaqi'il qaxri akka dhaphii roobaa kataati. Meelaali obboleessa kiyya ka islaamaa hadiisa kana rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam manneen sahaabaa keessatti jidduu manneen keessanii keessatti fitnaa akka roobatti manneen keessan keessatti buutuun agaree je'een. Maali kuni? Ajjecha, wal miidhuu, yaadaan adda ta'u, muslimni tuuta tahee wal hin baasne obboleeyyan kiyya. Kanneeniin agaraa jee. Rabbiinis jalla jalaaluhu fi ulaa'u qur'aana isaa keessatti maal nuun jee ونبلوكم بالشر والخير فتنة. اسم مكراجي مال بالشر هم توراني اسم مكرا والخير غارين فتنة مكرين اسم مكراجي. يرو آية بريدو كبجاك أبتنا حافظ
أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمة الله عليه رحمة واسعة تفسير إساء كيستي إبسمال جي رب جل جلال ربي اسم مقرى جيمي همتو في غارين اسم مقرى جي يرو غري فياسي كنا مقرى دا فيانسا أسمتي ركوب ستي فيدا مقرى دا أسمتي يرو غري بلنا أسمتي إبو حلال سي مقرى حرام سي مقرى بدعان سي مقرى سناني سي مقرى يجوب بليان كي يكسلاما جرمان توني في دوتمانو وبليان كي يكسلاما ربنا أمس مالجي مقرى سافين اسن أومي اسني كنانونجي bakka kaanitti obboleeyyan kiyya ka islaamaa maal nuun jee ahasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun si ilmi namaa kun ni herragaa jee bar akkunumatti isa dhiisuu kana herragaayi an yuftanuu an yaquuluu aamanna ani mu'mina namni tokko jiraami anni salaata ani barataadhaa bar ani daawaan godhaa akkunuma jecheedhaaf rabbiin kasi dhiisu hin sayiniin sin jaa حال اسم مقررت ملي واهنتاني ولقد فتنا الذين من قبلهم نتي مقرر الراجي والرئيس دور دبر مقرر الرا فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أمانتنا أكبي خفجتشو متي معنا آياتنا الله جل جلاله في أولاه نمد أغاتس نبيكا نمك جباس نبيكا نوف ملسو في فتنان تنفطي بك تنافو isin mukurraa jee fatanaadhaa jechuun obboleeyyan kiyya fatanaadha hottee fi tamullatti irraa rabbiin najaanu haa baasuun isiniin jaa fi ammas mukurriin tuni rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam alaamaa qiyaamaatii irraa nuun jaan obboleeyyan kiyya yeroo ammas qiyaamaan tuni lakka dhihaachaa dhuftuuni fitnaan tun heddummachaa dhufti yeroo fitnaan takka dhufte muslimni tanafaa bira dabaruu hin danda'u naa dhumtee jirti yeroo jee rabbiin jalla jalaaluhu fi ulaahu fitnaa tana irraa saaq ammas sabiraatitu dhufaaf way tana bira faa dabaruu hin danda'u yeroo ammas jee tanaas irraa saaq ammas fitnaa biraati dhufaaf ammas sabiraa yeroo itti dhufte tanafaa tunifaan na dhabamsiistee jirti yeroo jiru irraa saaq ammas fitnaa biraatu isaaf dhufu obboleeyyan kiyya ka islaamaa gurbaan tokko ganamatti seenaa haala inni rabbitti amanaa ta'een garuu yeroo galgalli seene gurbaan kun kafree jiraan isiniin jaa wal iyyaadu billah ammas galgalatti seenaa gurbaan tokko haala inni rabbitti amanaa ta'een yeroo ganamfatu kafree jiraan sin jaa guyyuma tokko keessatti kanaas ka akkana jee rasuula rabbiitiin sin jaa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم جيلا بادروا أريفتا ساريو جيتشوبر أريفتا هجوانيتي أريفتا فتنا مكر أندورت كقطع الليل مكر سنو كتا هلكنيت الراغتي المظلم هلكن سنو دكنا كتي وبلسقي halkan dukkana waliin agarree jirraami obboleessu mee akkamiga tirike kan jirre kana fa akkami fitnaan tun kutaa halkaniitirraa katee halkan san dukkanaa osoo isinitti hin dhufne daddabaati dalagaa gaariidhaan keessaa ariifadhaa baafadhaa jeebar yusbihu rajulu gurbaan ganamatti seenaa obboleessa keenya mu'minan haala rabbitti amanaa ta'een wayumsi galgalatti seena fitnaan isa xuuxee jirti ammaan tan kaafira haala rabbitti kafreenii obboleessa keenya yeroo subii nu wajji salaatu mu'mina obboleessa kiyya ishaa'ii yeroo dhufte inni kafree jira wal iyaadu billah maaliif mokkorinsi isa xuuxee jirti amma sadiiduma kana faallaa isiiti jeelan gurbaan wayumsi galgalatti seena haala inni rabbitti amanaa ta'een mu'minan wayusbihu kaafira ammallee yeroo ganama ta'oo shakkii raawii shakkiiti beete isaatutu shakke مالي في جنان رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبيع دينه دين إساتي غرغرتا بأرض من الدنيا ميشاء الدنيا الراغتات الدنيا تنافجيتي دين إسا غرغرتا زمن نمني فيا سبحان الله سنجا الدنيا رخشة تناف دين إسا غرغرتو أغريهم بيكون سنجا كرسي إسا سلبتو الأفجيتي فتوى جيران سنجا aangoodhaaf je'eetiti innaawaa diina islaamaa bar waan furuu'aa miti bar
in agarre mas'ala yoo rabbi jee ballamaan nu seene insha allahu ta'ala waan tana nu himuuf garte bismillaahi iyyinee qaraanamu if keessa qaraana miskiinota musliimoonni kanaaf jee koostar wali jee waliin oodesan cufni isiitu miskiina yoo kanaaf waliin oodan agarre subii qunuutanii goonamoo hin goonu tanaa miti ilmi namaa ka itti wal dhabu jiru amma yoo internet keessa faa seentanii kitaaba ulamaa'ii dubbatan ذات الله التربشان قاسو جرانين سنجابر جل جلاله سنة رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هنجرت جاني ثوابتت أبليسو مش مسألة فروا يروى التياب ديسو أبلو اللولي مرة سنيمتي تناف جئتي سنجا الدنيا إساتي جئتي أبليين كيا دين إسا غرغر جرا نسأل الله السلامة والعافية سنجا رب فتنة جلا نوها باسو سنجابر فتنة داف أبليين كيا لبا هنگلنا كيساو دردروتا akka qiyyaati fi shamarran warra internet faayidoomuun sinja diina islaamaatiin irraa deebisaa jettee seenta wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru bahuun hin jirtuun sinja asbiratti qur'aana daawunlood godhadhu sinjeetutti qur'aana si garsiisa asbira filima xurii wasaka saniitu si jira yeroo namni filima sana agaree kam abbaa isaata fitnaadhaaf labbaa hin galinaa fi ammas rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam فتنة دنيات الراهيس ندنين سننجا جتشا أما جنة خناس كما في المتفق عليه من حديث أمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال مال نجي والله ما الفقر أخشى عليكم جي نتي مسكين ما تنقيسوا في ربشا قروا جرامتي إبادة ربي خطب اللي سنه قروا رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله نين إسني خدا أنين خن إسنيف مسكين ما هن صدع دوجي اسم مسكينة تاتني أمتي إسنيف صدع دو ولكني أكنا حاجة نملي جيلات أغشى أن تبسط عليكم الدنيا دنيا تن إسني رتي بلي فمودان إسني صدع دا كما بسطت على من كان قبلكم أكا ورد بري warra isin dura dabreetitti ballifamtetti fatanaafasuwa kama tanaafasuwa akka isaan wal hasadan isinis wal hasaduudhaan isinii sodaadhaa wataalikakum kama ahlakatuhum isin dhabamsiisuudhaan isinii sodaadhaa halaaka isin godhuudhaan isinii sodaadhaa akka isaan halaaktetti banii israa'il obboleeyyan kiyya ka islaamaa wanni rabbiin isaan dhabamsiiseef tokko maal seetanii beektaa hedduu acha keessa hadiisni kun bareedaan kun waan lama nuu himamee jira takka isaan lamaan wal hasadan warri banii israa'ilii eegasii maal wal addunyaa tanaaf ja'anitti addunyaan tun isaan dhabamsiisteen isiniin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa addunyaa tanarraa hin dalagatinii miti iftiisuu qabnaan isiniin jaa bar nama dhabamsiistiin isiniin jaa miskiinummaa isinirratti hin sodaadhuun hunji garuu maal isinii sodaadha wal hasaduun isinii sodaadha addunyaan tun isinirratti ballifamuudhaan isinii sodaadha ammaan tana maaliif maallaqa jaanamuutu walau basatallahu rizqa liibaadi labaguu fil ardi jeebar namuutu maallaqa jettaa miti maallaqa san sitti gadhiiseeti arraan tana salfii dura salaata maasha Allah kofoon tee mura areedi kee guddaa boru areedi kee malaaxii kofoon tee raapeerii mana biraa jirta arratti keeshaa salfii dura irratti anaatu seenaan nama dhoyto boru baalageewwan balii san irratti nama dhowuu maltaan sinjaa waliyaadu billah akkaan qissaa bareedduu takka arra dura isin hime namtichi ani iskaaniyaa takkaan qabaa jeebar gaafaan iskaaniyaa san qabu anaafi salfiin duraa saahibaa je salfiin duraa na dabartee hin beetuu je iskaaniyaan tun lama taate salfiinis akkasumatti irratti qa takkarraa lama deebite ammaan tana iskaaniyaa torbaan qabaa salaatan salaatuu je callaa sitti gadhiisa si dhabamsiistiin sin jaa obboleesso فتنة الآت الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما سنرى ندنين مالف إسان مشغولة دعاء جهاد غرورا جهادي أمان تنا الرجال تجرت مالي دعوة غرورا مشغولة سيقوت سنين إسني صدى داجي تنافو لبو تيسندرتي يافتنين دافو مالي فتنة داف لبا هنگلنا أبليين كي يك إسلاماتين إسنينجا أما سي فتنان توني قلبوان الرد تيجي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتنة إجاوا أغروتي جرا قران أغيوتي تجرا سنيمتي أغيتين أتي أغيسي أبليسو أچي برابر ديمو ملتا انتلتك غراغو برتي لالتان فيلم وسخ سني تجرا لا لالتي ديم تيبر غرو خسي دفتو قلبي تيتي الرسي دوفتي فتنان سن وسخ سن أتي لالي
tirika dhaamsite hulaa kee cufattee jirtaa miti maaliifi waan san cufaatuu yaadatta dubare qalbii teessanirra isinii dhuftii jee fitnaan tun laala hadiisa bareedaa tokko والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث حذيفة بن اليمان عليهما من الله الرضوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تؤرد الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا جي ندفتي جي فتنان مكروان ندفتي قلبوان الردفتي كالحصير أكسيلن الأومد عودا عودا هبا هبا أكنا جتو مال جتو أرانتنا nama tokko wajji teessa waan hin jirre sitti odeessa san dhageessa qalbii teetirra fitnaan tun si dhufti qalbii tee maal gooti jechuudha yeroo namni dilii hojjete gurraattii taati ammas wahii jaallalta maal gooti qalbiin tee san gurraacha taati odoo deemtuu gaafa guutamte maal taate kallaa bal raana alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun ni hagoogamte kaa eegasii ulamaa'in rabbaaniin yoo qur'aanaa fi hadiisa sitti odeessan دائي صادقوني أنا في سنو ربين دائي صادقوت الرانو أقول يورو ستي أوديسن والله الذي لا إله غيره بلا بوت بلا شورا قرص ثاني هنك إبل تنسنجا أبدا إنما أتينا من جبتو علماء في والرما خرا ربي نما يا مجبتا مالف قرأتهم تجرتها دلين حقوق تجرتها فتنان أويستين جرتها قلبو ونرى إسني رفتي حديث ما كان كيستي تمايتين إسني مبليين كي tamaayii maal jeeni beeta namni tuni fitnaan tun yeroo akkasitti qalbii tanarra dhufte namni fitnaa tana obaafame jee rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qalbiin isaa tana keessatti ni argamtii jee nuqtatun sawdaa qabii gurraattiituutu qalbii isaa keessatti argama yoo fitnaa tana inkaarte ammoo qalbiin teetun ni addeefamtii collee taatii obboleessoo fitnaa tana diddeeni jirta moo kam hanga qiyaamaan geessutti fitnaan feete yoo dhufte ati humaa takkasin gootuun sinja yoo fitnaan tun obaafamte yoo jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akka daaraa qilee gurraattii wajji walitti makamteeti taati falaa ya'rifu ma'ruufan walaa yunkiru munkaran waan jaalala rabbii keessatti beekamaa ta'e waan toltuu ta'e hin beekuu gurbaan kun waan jibbamaa ta'eesi hin beekuu maal malee waanuma fitnaa sanirraa waan jaalala nafsee isaatirraa obaafame malee hin beeku obboleessa kiyya ka islaamaa dahaba uffachuun dhiiraaf haraamii jettaanii eenyutu haraam godhee sinja farshoo dhuguun haraamii yoo jetteeni obboleessoo gaafa rasuulaati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farshoo jedhamti malee bara ammaan tana dhugaatii ruuheetii hin agarre sani malee haraaminaan gaafa san haftee sinja haraamin hin jirtu إن قلت قال الله أو قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي أتي الله توتو جئ يوجد جل جلاله يوغا يو رسولات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جئ جت دقال سكاسا مالف فإنا إسافة ليس ديموكم رمشا ونخو جرت ومالف خو جرت سني فين سنجار أو قلت قال الصحابة يوخانو صحابات تجتشقنا يو جتيتز دقال سكاسني والأولي تبع لهم في القول والأعمال يوخانو أمة صحابة جل ديمي تابعوتا تجئ إسان خن إمو jechaa fi dalagaanu warra sahaabaa jala deemee isaan kanneen gooftaadha jara kanaatuutu kana jedhee yoo jetteen wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru sirraa hin qeebaluun sinja أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي صدوا عن وحي الإله ودينه واهتالوا على حرام الله بالإهلال يا أمة لئبت بدين نبيها كتلاؤب الصبيان في الأوهال عاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومة الضلال سنجاوب بلسغي يواتي إمام الشافعي توتوان أكنا جيبر إمام أبو حنيفة توتوان أكنا جيبر إمام أحمد توتوان أكنا جيبر إمام الغالي آليسا إمام مالك ابن أنس كنا جيبر رحمة الله عليهم رحمة واسعة دقال سبوسان سنجا يا أمة جيبر دين نبي إساني تتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكا جولين تتكون أشان قلت تنتبتتي ورتبتيجي كتلاؤ بالسبيان في الأوهالي جتشوسان يبوليسو جولين تكون أكامتي دين إرهدون خينيا أكنا قولوا تنجرو خطبان أرانتنا هنتان مالف أكنا تئفسونا ما في مبربا جسو أين يجي شهوار رخيشة إساتف
eenyu jee shahwaa isaatiif yeroo faalleessitu qur'aanaan farreessuu qabda intaane maaliif dogongoraa haasoy maaliif Allah jalla jalaaluhu akkana je fil muttafaqi alayhi min hadithi abi hurairah radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam akkana je shaykhul islam تقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام التيمية الحراني كتاب إساء غيثة رحمة الله عليه رحمة واسعة السيد جتشكيتي في أتو يروسا متى في جوب بادا غرو شهوة نزوا غيتمو أكاي أشان قولي دي تمجو تنجرو إفا هاقا فنون سنجابر فتنة دافيو لباقل تسيدو يتي فتنة نباليسو أني جبا دان هنجرتون سنجابر akka waliin jenne addunyaa ani jabaa wallahi yoo addunyaa rabbiin nakkanne masgiidaan jaara haadhaa fi abbaa kiyya hajjiin geessa fira kiyyaan itti maxxansadda miskiinaan nyaachisaa akkasii haaya hoodho hin jiru itikaafa seenteeti rabbi kadhatta yaa rabbi baajaajuma takka naa baasi baajaajuma takka wallahi akkumaan ammaan tana salfii duratti salaatuttiin salaata anta maal gaafatte baajaaj meeqa namaa kafalan baatitti qarshi kum takka meeqa kafalan damoza ibahuri aya kumta ko wori bori bahuri ati wonni khadati mali bajaji inni mal sibasa ni beta NGO sibasa dollar shantam akasi khanam fildi $70 sibase itikafa sente fulli khay masha Allah wa ambirati di mada ege NGO arkati kha rawli fildi da mokam masjid ar-rais achumani walin dabamta fitna da labbahin galina ubaleyanki fitnaadhaaf labbaa hin galinaa fitnaan daaraa nama gootiin isininja ammas rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fitnaa tanarraa allahan tiifamaa nuun jedhan du'aa'ii godhachuudhaan isininja obboleen kiyya maal jee kamaa fil hadiithi alladhii rawaahu al-imaam muslim fi sahih rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a min hadiithi زيد بن ثابت رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن الله انتي فما مكروان خنرا الله انتي فما ما ظهر منها وان فتنا سنرا ملتي في وما بطن وان فتنا سنرا دخوتي ان اللين ابلين خي دعاء نغدا اسن امين جا فتنا دخوتي بتملت راه رب نهاتي سن چفاتو يرو صلاه سلانو سجود كيستي كيساو اكس جنني كدا چودان سنجا يو غله نون ديستون اسن جان سنجا ربلين خي haasawni fitnaa kun silaa haasawo muhaadaraa guyyaa alhadaa hin agarre sa'a sadiirraa hanga sa'a shanii haasawu isin jaan yeroo san toltiin isin jaa san keessaa osuun kana isinitti hin jenne fitnaan tuni bakkuma lamatti qoodamti obboleeyyan kiyya fitnaan bakka lama qoodamti sadii miti isin jaa fitnatu shahwaa fi fitnatu shubhaadha fitnatu shahwaan lakkaawamtee hin dhumtuun isin jaa obboleeyyan kiyya heddummina isiitiin sinja aangoo jaalachuu dhalaa haraamin jaalachuu maallaqa arkadhu yizoo magganyatano siin hin geenye fi sittiin halaalii haraami isa san argachuu garte hedduu lakkaawamtee hin dhuftu zuyyina linnaasi hubbu shahawaati ta duraa bar mina nisaa'i wanni dheelal wanni dura dheel tuni cufaatu dahaba birri fardoolee cocolleessanii horii guddaa qabaachuu kuni cufaatu fitnaadha farsho hashiisha zina hattummaa hunno amma ka agartu kan kuni cufa fitna garuu lubbuu tiyyaa fi teessaniin takkataniin gammachiisu maal ni beekta fitnatu shahwaa waan akkanaatii miti dilii guddoo keessa yoo kufneen sinja maqaan dhawin dilii guddoo keessa yoo seenne guyyaa keessatti ta'us halkan keessatti ta'us guyyaa gama rabbii deebine jalla jalaalu rabbiin toobaa teenya san nurraa qeebalaa nuufi araaramaa ka'anaa fi atirraa inni dura isaatiin sinjaa jalla jalaalu illaa man taaba wa aamana wa amila amalan saalihan fa ulaa'ika yubaddilu allaahu sayyi'aatihim hasanaati jee bar dalagaa ati hamtuu goote hin goonee sinjaa obboleessa kiyya isiniifin isaa غفرت لك ولا أبالي سي أرارميت جرا أنهم بددوا جي حديث القدس قيسة جل جلاله قروا يو فتنة الشبهة قيسة سنيو فتنة الشبهة هم تودا نمني مسلمة أكتك هنتاني خنوغوت مالي فتنة الشبهة ديني إسلاما خني نمرتي والفكاتو وبليين كي إسلاما أمة شيعة أمة خوارجة أمة قدرية أمة مرجئة
خنيني في ورمتوت بدعة شفاتو مال تتوتو بدعة إساني كيس إسان كاين سنينجا فتنة الشبهة الأبر ديني إسلاما إساني قالوا أبون فتنة الشبهة كيس نونيتي تنقافتك رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه وابن ماجة في سننه بسند حسن من حديث معاوية رضي الله عنه أبي هريرة الرئيس أفجر حديث نغني عبد الله بن عمرو الرئيس أفجر عليهم من الله رضوان مالجي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يهودان غرغر باتيجي بكة ترباتمي تكرتي غرغر باتي غمة توتاتين فواحدة في الجنة تكا ور جنة تيجي وسبعون في النار ترباتنا أمو ور إبداتي أمتي نصارى بكة ترباتمي لما تقودمنيجي إسان كيسا تكا ور جنة تاتي ترباتمي تكا أمو ور إبداتي جي إسا لبونتي يا هركا إسا جرتوتين غدا أمتني كياسي بكة ترباتمي سدتي قودما ترباتمي لما ور إبداتي تكا قفاتوتو ور جنة تاتي جي ta islaamaatiitu jara kaan cufarra hamtu hedduun isiidhaan sinja bakka 73 qoodamtanii 72 warra ibiddaati takka warra jannataati jannaani sahaabaan alayhim min allahi ridwaan man hum ya rasuulallah jaanin eenyu isaan kun yaa ergamaa rabbi jannaan qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam aljamaa isaan kun warra haqarratti walii galee jeen tuutawwanii tuuta warra haqarratti walii galee kuni أما الرهدون نما مال ساني بيتا يوم مسجد آلياني لالته جماعة الإقراء جرا مسجد برايو لويته جماعة الرحمة جرا جماعة الإحسان جرا جماعة الإتقان جرا نمني غري يو لكويتي توني مليون ترباته ميسديو لويتين سنجا تنامي تي توتوان كن أمتي قدمته يو ربي جي إن شاء الله كان سنجي بالما نسنيسين إسان نمجا هان كان إسني فيني أمانجس تروف يو ربي جي إن شاء الله إسني فيني إسان نمجا إسان كذا أمة شيعاتي أمة خوارجاتي أمة قادرياتي أمة مرجئاتي خنيني إسني فيني ما إسان مالجي چورا بدعاتنا تو إسان نكى فتنان توني هم توران سنينجا أكولين أجرو نما إسلاماتي بإسلام الله أكبر جيتي بومبي ولد درب شو قطي نياتي سيتي شهادة أبد جيسي أجي زابر إنيو تو كنا غدا أجي أبو بوليسو دين إسلام كنا نبرسيسي فتنان توني أمس فتنة علمتي هاجم تجرا أبوليان كي ilmi yoo hin qaban ifumaafuu fitnatu shubhaan tun wanni irraa dhufte uu garte beekumsa dhaburraahi namatti dhufti beekumsi namaa galuu dhaburraahi nama dhufti amma san keessaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa warri lammada isinii dhawe tuuta khawaarijaa ja'amu isaan kuni faallaa warra shi'aati warri shi'aa yu'allihuuna aliyyan isaan aliy ibn abi xaalib radiyallaahu anhu rabbii je'ee warra gabbaruutu jira ummati khawaarijaa ammoo yukaffiruuna aliyya radiyallaahu anhu wa ardaa نقيد هؤلاء جيجو فلا أمة سنيت نمو ما كفر سيستو أبديتي علي بن أبي طالب بلشا مؤمن توتا كفر سيستا أبني كفر سيسن قربا رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في المتفق عليه من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما وفيه أن لحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم جينبر الله أنين سيغا غدا سبباكيتين الله جل جلاله غرباتكو قچيلچون إرسيف چالا سيف إرغاري دا غالوون ديديمتو سن قباچورا يوها غالوون ديديمتو سن صدقا خنچورا نمتكو يو سبباكيتي الله جل جلاله قچيلچي إرسي چالا جيتي خغتي أكنا جيرو بليانكي غربا خن صدى رسولاتي صلى الله عليه وآله وسلم أبليس رسولاتي صلى الله عليه وآله وسلم تنجنيتي تين تاريخ براتو كسنيم رسول ربي تيتو صلوات ربي وسلام عليه إسا قدسي إنجيو نيجا يانسين جابر إسا كناني كافر جانيم علمتي هاجمنا جنة سنكي سال الغافتكو ولا حديث رواه الإمام النسائي في الخصائص بسند حسن رحمة الله عليه رحمة واسعة أمتك وارجا غني والإياذ بالله سنجا علي رضي الله عنه كافر جاني إيجا كفر سيزنين بودا عبد الله بن عباس علي بن أبي طالب دقيت عليهم من الله رضوان جركنا دقيت من إسان دبسا جين جناني إيسي لبو تترتين سوادا بودسي ميداني جناني لا أبشر وما تكن سوداتين دقيت دبسا جيني غنمان من إساني دقيت فبلين تورا أوراقنا يرو دقو في إسان اتسيني إسا سمتن
maalii fi bulchaa mu'mintootatti harbitti kaasuu feetanii yookaanuu maal isarraa jibbitanii jennaani waa sadii isarraa jibbinee jaan maal irraa jibbine waa sadii irraa jibbine wanni duraa irraa jibbine Ali ibn Abi Xaalibii fi Mu'aawiyaa jidduu radiyallaahu anhumaa wallalaatu ture isaan kana dhiirtooleetutu obboleeyyan kiyya islaamaa walitti araarse tana akkamitti murtii inil hukumu illaa lillah ka murtii godhu eenyu manguddoo kana maa seenuu qabu Allaahi jalla jalaalu inni dhiirtooleedha murtii goosisee akkamitti dhiirtoolee gooysisaa kafree jiraa ja'aniin murtiin rabbiin jalla jalaalu rabbi ana qofaa fi oduu je'umo ja'aniin haaya jeen talammadaa maalii jennaanini yeroo isaan wajji wallalu sani ummata boojuu fi dhalaalee warra booji'amee fi ganiimaa isaanii hin fudhanne yoo inni ganiimaa san fudhachuu baate warri wallaleeni muslimtoota wajji yoo wallale kafree jiraa muslimaan loluun hin taatu kaafiraa wajji wallalee ammoo meeshaa isaanii akkamittiin fudhannee jaaniin waliigalu jira obboleen kee waliigalu jirami akkanaa jaaniin yeroo kana tasadaffaa hoo maalii jennaanini yeroo mu'aawiyaadhaaf isaan lachuutu rabbiin irraa jaalatu xalayaa barreessu min amiiril mu'miniin hin jennee min Ali ibn Abi Xaalibin je'ee yoo inni bulchaa mu'mintootaa hin taane bulchaa kaafirtootaatii jaanin khatiiraan sin jaa jabdu beekumsa barbaachisa wanni kun cufa waan dhugaan ta'e akkas dhiirtoolee murtii goosise ummata booji'e hin fudhanne maqaa isaa huccuu rabbiin jalla jalaalu rabbii isa uffise ifirraa kaase jennaan akkasi haya yooniin qur'aanaa fi sunnaa rasuulaatirraa sallallahu alaihi wa alihi wasallam isinii deebise ni qeebaltanii jennaan jaaniin haya ta duraa maal waliin jenne dhiirtoolee murtii goosee hin jenne rabbiin jalla jalaaluhu fi ulaahu wa taqaddasa asmaa'u qur'aana keessatti yaa ayyuhal ladiina aamanuu laa taqtulu sayda wa antum hurum jeebar yeroo hajjii dheeyte allooluun hin taatu arnaba san yoo ajjeessan waan arnaba san hin qixaatiti dhiirtoolee lama ragaa goosisaati kafalaa jee arnabni dirhama 4 qarshii 4 jeen maallaqa keenyaan arnaba kana rabbiin jalla jalaalu rabbii dhiirtoolee lama warra haqa dalagaa ta'e isaan murtii goosisaa jee dhiiga muslimaa faca'uuf dhiirtoolee lama murtii goosisuutu irra caalamu arnaba saniif waan xiqqoo saniif dhiirtoolee lama murtii goosisuutu irra jabduudha jennaanini dhiiga muslimaa adda baasuuqa wal facaasu sanirra dhiirri lama seenee yoo manguddummaa waliin nama ararse tanaatutu bareedu taan arnaba maali arnabni jaaniin aya dubaree tana isinii deebisee jennaan akka ajaa'ibatti jaaniin laal beekumsatti ajabu yeroo jaarsaa fi jaartiin walalan rabbiin maal je wa in khiftum shiqaaqa baynihima fab'athuu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yuriidaa islaahan yuwaffiq illaahu baynahumaa jeeba jaarsaa fi jaartii oo walitti ararsu asirratti yoo jaarsaa fi jaartii atii fi jaartiin ta'e wallaltan kanuma rabbiin jalla jalaalu rabbi akkana jee manguddoo if jidduun naqina na dhageessanii obboleen kee manguddoon naqina yoo manguddoon eeytan min ahlihaa deeggartoota keessan asumatti naasoo biraa tokko isinii fide beete nurraan boo waasoo kaan irraa hin naqin atii fi ana akkanaa jeen warri isii seenuu qabu warri kee seenuu qabu hatta ilmaan kee seenuu qabanii atii fi isiidhaan sin jaa guyyaa namni seene badde assalaamu alaikum wa alaikum assalaamin sin jaa haasawaa keenyatti adeemanu akka hin irraanfanne laal murtii eenyu goosan manguddoo goosisaa jeebar haya dubaree jaarsaa fi jaartii fi dhiiga muslima hedduu kanaa akkamii jennaan baatee jirtaa talammadaa yaabbadhu yaani talammadaa obboleeyyan kiyya islaamaa lola san keessa ummaatiyyaa fi ummaa teessan giiftii Aishaatu jira attaqiyya naqiyya radiyallahu alhasaanu razaanii jiraan sin jaa obboleeso isiisaniitu jira ta rabbiin jalla jalaalu rabbii samii torban olirraa isii qulqulleesse dubaree isii booji'uun ni taati annabiyyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa azwaajuhu ummahatuhum hin jenne beerran rasuulaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummaalee teenya ka ummaa ta'e akkamitti booji'u obboleeso yoo ummaa ta'e san booji'uun ni taatii jettan jeen kafartanii jirtanii tana keessaa baheetin jiraahi jennaan akka ajaa'ibatti assayyoo jaanin aya tasadeesat huccuu rabbiin jalla jalaalu rabbii isa uffisan ifirraa buusee ka jettan san ammoo maaliif qa bulchaa mu'mintoota irraa akkana jee katabu qolan min amiiril mu'miniin abil hasan ali ibn abi xaalibin ilaa mu'aawiyata ibn abi sufyaan alayhim min allahi ridwaan akkana jee barreessuu qaba tureemi
علي بن أبي طالب الراهد عليان تندمتي جيتي بلس هايا غافر رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثني ساقم بريدة نوراني بريفمو قبل والحديث متفق عليه خسي أجاي والله إجتي يدرك البيتي ياتو بويان سنجا حديث غنف قويا هديبيا سن سين تو جاني نبر مشركو توجه ولته سهيل بن أمر وجه في أبا سفيان المهربي وجه ولي قلن مال الرت ولي قلن أمتا كان أكهن دفني أمتا دفتني تهجي قوتني هنتو جانين يرو خنا رسول ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على يا سنينو أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بريسي جين يرو بريسو بسم الله الرحمن الرحيم إن بينو جاني الرحمن كناس أديثني سات إيرا دان سنجا يرو خنا إرجما ربي ترات على يانتون مشركوتا تقرتي سهيل خنا رتي قديمتو يرجو هاي سلابر أتي رسول ربي صلوات ربي وسلام عليه تاتي نوتسيني اللولو تنجلا دوي جانين من محمد بن عبد الله جي جانين صلى